Golden Pillar Club GPC na sinduna uchiwa mamang laikaidan laiba ibudau pakhangba sports complex sa team kunmathoina sarukyaduna chatharakpa. Second state level advocate Sagolshem Jiten Meitei Memorial Village Men's 5A side open football tournament inglisingani kun mga gi. Day and night sanakiba league round gi match singda. Group F kina Sekmaizin FC A na YSFC Khelakongbu goal mga anida. Group A gidana Imoinu FC kumbina Yachol FC Yurembambu goal mari sinoda. Group E gidana Sanjembam FC na Firepa FC Pangaibu goal mga ahumda. Group C gina Atinga FC Kiamgay na SMMC Santelbu goal mga sinoda Meitei bapi Kray. Ini dia bila nak suruh. Lai. Ha. Jadi mungkin jual mentor itu lai.